Eddie Kenzo akeshongoro amawina. I think it's a beautiful track. Na keshongoro karonjongani jana bantu twakabase kuba anu baka receiving akurunji but impora music ya Uganda wiro winjinere yo kujemesereza abantu bine kuba pikendo ngompora paka babase kuba no appreciating kutatavagambire sokwa ningaruka na sponsor man minji mnonga all the way kurga mu GBK GBK group of na company man minji mnonga tukore byo kunywa rero byachusemo Iceman umushiza yiza n'amabox ya jaterizo batarokwe kwa Samuel kunywa tuvagambira ahampira gwitu independence match ebyo kwezi mwenda okwezi okwikumita kwatora hari umuchayi cha Global High School mpira hagati ya team ya TV West Ningashi Vision Group hamwe n'abatayibito abo abavuji ba boda omulimba City angwano the transporters kataba bategede bekatete then one of the sponsors Ningashi basekwana batashajika kandi batirema ka center mananbitu aba GBK umukuru Habati. Happy to have you on the show one more time. Me too, mkuru wechanga. Orije taino ngwari. Ramusia baremba kureba aha TV viewers. All viewers, ntubaramusia ntubakira program eje. Anda magana gatamburaje. Imorunje muno. Ndoko atambura kuba ejizo abantu nyana tuboreke tarobyo kugira ngo ece kishane kimino mureba akono bakitaka. Kati buri ketwogera ku nkanyu wako. Exactly. Njatukume shana buri zatukume costing. No problem. Is about ebiro bika nibira hihi ombira buryo tuaza gutahamu tinkwanya wa boda makora training because kunito TV was training tujitire mama ni minji. Okay, abata abantu bagambire kandi basekwano bagambira habwenchi one more time I watch GBK basekwaneja okutushajika ningashi okuba part of this project that you're pushing. Once again ndakwamanyisa nti GBK wiro byamare yo mbuhereza shaziremu kugira ngo we give back to the community. Twashamu twatanise na TV West supporting ompira go mukago hagati yabo na naba boda ebiro mwenda byo kwikumi twantujya kuzemyaka nkaga nebyo bwetegeki ya Uganda yengu mwenu obusinge obutwino mu Uganda akobusinye n'obutukubasa kore bintu yatari obusinge business kunkamwe n'ukizengu products tukora izoberyo to discounting 50%. Wow. Yes. Iceman, that's a good deal. So mwena nyenda mwisho mbwinji bu product ya GBK neza kubera ya discount ya 50% mwije munyweho abitukora muhore obunuzi. So mkuraba chamanyisangu that day orino yitana munonga bashubuzi. So chamanyizo mushubuzi no byakwijana ndama box angahi that day burchimicho na 50%. Very beautiful. Wagamba miaka ya Uganda itwenka GBK tudio miaka ngahi hati. 28 hati. 28. Ndoza kwasa tugena kachi. Tujya chikuba. Akusabetinge miaka shateche nkumanya GBK tine kurumba kacheka tase kwanshemeza abantu bitu. Today na nishaba tugambe our products. Yes. Tuzelaborate nje n'abantu bari mbatureba kugira ngo bamanye ngwe gin yo classic gin yo yogurt yitu gin yo flavor gin na neje so ninja tanikena nakakindi niyo akatwa bagambira wakaripote banka travelers gin yo TBA classic mostly for travelers. Yes akawano utambara ngendo akapapura nkaba so kutegenza ukaka nukahumza muri kichi box no chiteka buri hamwe. Yes chishitamaji kandi na shelf life emyezi mukaga. Wow. Yes. Lifespan 6 months. 6 months. Agaga matago kurebaga. We don't add anything. So it does not go bad. No. Paka arabira myezi mukaga. Kwa nkamba jangu ama akakomora nkahati. Wani ukahoraga kurema. Wori nkomuka gateko mu fridge. Yes. Abo kuba gataka going bad. Exactly. Ataga ne myezi mukaga. Yo TBA. Then career njaka agaga nanga abinji ndo bakumanya. Garikomo n'umunonga. Ati jina yo ni classic fino echipapuro ekintu jeta fino ejeru frate kino gireba agashelf life yako nemyezi abantu kaboreke je mu camera hari basi aganga je nemyezi na gataka file kurga adete bagakoraho. Yes namatema runje munonga kuteka so chamanye kutagatekeste nuko kumutagatekere nonywa twine ebyo mabye omutindo gw'amani munonga twine n'abantu
but qualified technicians. Yes. We don't add Abakengu. anything. Yes, abakengu farm. We don't add anything in this milk. No Koga chemical, gorgo nothing. mfamu, Ngo kuturuka kutuga aha twine nanka technology ya man. Yeah. So mwenu aganwa mata tukora ezinzo ebikabibiri tukora factory. So chamaisaka mukakakora munonga abantu abari kutravelinga. Agashaka no masya aha market DGTBA kekashikize wire buringwa tungezo kugipushinga munonga public na abantu ejimanya. baza kubamba gace. Mbakacinga konkaga noreba at least abantu bingi. N'abana b'amashomeri nankaso agagono gamata. Okay, reka tugambe aha yogurt. Twagira twaza yogurt hati. Yogurt twine yogurt ebika bibiri flavors ibiri. Now this is vanilla. Konka me no tukabukora abana bishomero. Obubucyo. This is 200 mils. 200 mils. Tukabukora abana bishomero. Umwana kwenda tashisha no kamugorra akanywa akamaramu. Akaka. Yeah, true. Nakachaka 200 mils. Akamika the vanilla flavor. Ni yogurt nunje munonga. Then it genome strawberry. This is strawberry. Nije ajabana niyo bakuchara ku. Munonga strawberry. Na nabanje natagenze na strawberry. Yes, that itakomyo waka. Yes, akaka ni strawberry. Then tujena no mbihango. Tujino mbihango njijaha. One big cup. Atejeji tujino mu 400 mils. Yes. Area 200 then that's 400. So that's times 2. Exactly. Yeah. Then to vanilla na tujino mu big size. Izo flavors is twine kutukurga papura tuza abicebe. Mubanzo mu kirebe ni cece kicebe. Yes. Zarachitandise dance. Chiwoma. Nice man, itachirwa. Jino gati ebicebe na tujino strawberry na vanilla. Products zitu ni nunje munonga njane musuhura mazi testinga. So ni manyisa public nti products za GBK ni nunje munonga. Arone kintu mukurabati nabone kana kigambira ho mutwa turi show. I know abantu bakona munongo kagere kintu cyabo. Exactly. So very many people do not know that this GBK ni company yitu ninga shi factory yitu ya hanu mu Western Uganda yo. So cyane n'abantu bagambere na yitu kushangwa is visiting okay. Amutie naso kujayo n'abantu baso kwambaramba. Wija no banza of course wakora appointment bakutebekanisiza ari kushanga turi nko mu production. So during production tukwikiriza abantu mu production room. Yes. Avoid contamination what. So tamunanga request yawe tukurondero bwire then tukweta oyisha tukurambuza. Turi abahantu shangwa Kabale Road utakashikire aha Rutindo wano za Kabale turi amukono gwa musho GBK na heri factory ejo then products zitu zona ziri mu supermarkets, all supermarkets, wholesalers, retailers, buramwe hon across the nation. Na za Sudan wazeno shanga yo na za Kenya wazeno shanga. The brand is already international. Oh yeah, actually it's international. International already. Sio tugeza ho munonga. Yes. Okay, so mukura batabantu nanisha abarimba tureba na munonga ba customers ba GBK abantu abari kushagika ubase kubano beta hampira gwitu kandi bagambire what they should expect that very day. When all viewers ni mbeta aha izo ba gebiro mwenda Independence Day mwije tuhagire abana bitu bomuka TV West na ba boda boda buri kimwe cyo nziza kuba kiriyo products zitu zo nziza kuzireto mbwinji na za kwa trailers na trailers no kwangure birabo no kwangure barabo bo satu ngobu bo t-shirt amagufira mwe mwijo mbwinji tubahereze products munywa mate mutware na nomuka kandi products zizakubaza iri 50% discount 50% discount mwene mutafero aisi managara bya discount akonko atizayo kwarta ene zimuko keba twitu ntunja chimwe yo kubetera chimwe biro byo kwezi mwenda biro byo kwezi ibyo cookie 10 it's going to be 9th October to celebrating independence style kandi umpira bwa TV West ninga Vision Group yona hamwe n'abantu bitabo abavugi ba boda boda zo mu Rembo urambara GBK basekwane teka mama ni minji munonga kandi bakuselebrating emyaka 28 emyaka 28 amakumya shatenk manyo bagenda simbuza busungu katlinde okay abati ramuse abantu bawe tendere ningashina n'imigambo yamuherwa ni mpendera ndukuramusya abakozi bitukora nabo ni kubebaza abo mutino gw'amani kumukora then na banwani bitu partners in business
tuninyo nja kubana musya naba TV West mwebale munonga ntubasima aho kuba mutira amani mingi ni musinze kupushinga products aho kwabantu ndi baba ryokwe umuntu yatakumanya icyo ukorwa takubasa kuciro na market takakicenga so mwentu ntubashaba mwije mutuhagire tujya abantu bitubaha tupakinga amategi tugaha mutuhagire twatanise Uganda tujikurana kuranye twena. Okay. Wewe mnonga mukuru habatu ndo kurgali mu GBK nuko yabasa kwa ino na tugamira kandi ari kutweta basa kwa numwija supporting TV West kandi twase kwa celebrating Independence Day in style turukuzana umpira gwitwa hagati ya TV West English Vision Group hamwe n'abana bitabo abavuji ba boda boda umulimbara city. For now let's get back to the music kunkanyo kama zena yenye kaka. Ice manager, let's go to the music.